uživo, rekli bi barem jedno 90-95. Ogromni su. Bukić je fokusiran na Brian. Ovako kada gledam noge Ahmed Rasim Pale, mislim da bi calf kickovi možda bio dobar izbor tehnike za Đorđe Bukića. Dosta tanke noge, tanke listove ima. A ima ih i John Jones. Turčin ima i John Jones, pa nije nikome upalo. On sam za sebe kaže da ima chicken legs, pa da. Na kraju on baca onaj oblik kikove. Evo da vidimo kako će pristupiti za početak Đorđe. Što će tražiti, da li će ići u razmjenu u stojci ili će možda ići u rušenje. Vidjet ćemo, o Turčimu ne znamo previše. Dobar desni high kick. Đorđe mora prije svega, što se tiče defenzive, paziti na taj desni overhand koji je daleko najbolje oružje i najomiljenije oružje Ahmed Rasim Pale. Znači treba držati visoko tu lijevu ruku, možda probat iskontrirat, presijeć lijevim krošeom, jer zna ostati kratak, s velike distance zna Ahmed baci tu kombinaciju, odnosno taj udarac. Sada je fino ovo isfintirao Đorđe, ušao unutra, 1-2, vidimo da respektira Ahmed Rasim Pala, svo to kretanje, dobar kroše, da. To je udarac baš koji bi mogao dobro za Bukića prolaziti večeras, taj lijevi kroše. Vidimo te sjajne prekorake Bukića, to odlično radi Unity Fight Team. Opet dobar lijevi kroše iz kontre. Desni swing, vidimo sad tu Pale, to je taj njegov dobar udarac. Mora držati više malo tu ruku. Lijevu Bukić, paziti na to, to je taj udarac koji prijeti najveća opasnost od stranu Turčina. Odlično radi te prekorake Bukić iz kojih ispali onda high kick i middle kick. Da. Dobro to rade. Znam da Petar Tungus, trener njegov... Kakav desni direkt iz kontre! Odličan desni direkt Bukića iz kontre uzdrmane. Pala. Spašava se sad u klinču, sada Bukić treba raditi agresivno odvajanje. Tu iz klinča gurat glavu treba Bukić u ovoj poziciji. Da dobi tu separaciju, prvo pogoditi kako koljeno ili lakat. Treba jednostavno zgurat glavu, tu Bukić da dobi. Gurat underhookove, odvojiti se. Prvo po meni treba gurat glavu, tu Bukić da dobi malo prostora, ubaciti svoju glavu. I onda dobi tu separaciju iz klinča. Zavući underhook, okrenut ga. Dobra pozicija u klinču. Ahmed, ali odlično Bukić to sa overhookom okreće, džudaški. I završava gornji u sajdu. I evo dobre šanse da vidimo tu Bukića iz gornje pozicije. Dobar kratki lakat. Da, fino sada drži ovu poziciju. Đorđe Bukvić. Da li je to zatvoreno oko Ahmeta Rasima Pale? Da, zatvoreno je desno oko. Ne vidi, pa skoro uopće. Vidjet ćemo što će reći. Da, zatvoreno je jako to. Ukoliko dođe uopće do druge runde. Po meni je ovo dobra prilika Đorđetu da ubaci sa desnom nogom knee on the belly, koljeno na trbuh i onda može probati otići u mount. Mislim da ima prostora i da može lagano to dobiti. Sada će probati ići u mountu Bukić. Zgurao mu je to lijevo rame u lice. Ali evo, izgubio je sad opet tu poziciju Bukić. Lijeve ruke, evo, vratio je. To je sad dobra pozicija da stavi desno koljeno na trbuh Pale i možda prokliže u mount. Ili može i sa knee on the belly raditi isto razoran i agresivan ground and pound. Da, mogao bi desno koljeno staviti gore. Pokušava preći u mount, ali dobro za sada Rasim Pala to blokira. Previše je išao prekoračiti sad Bukić tu u mount, malo preagresivno. I diže sudac to na noge. Zadnjih 50 sekundi runde. Da vidimo sada Bukića. Htio sam prije reći treneru Unity Fight tima, Petar Tungus, on voli Muay Thai tehnike i to se vidi na njegovim borcima, sjajni su u klinču, dobro radi te prekorake i kikove.
provodio i vrijeme i na Talandu, vidi se da je pokupio dobre stvari koje je naučio svoje dečke i totalno je zatvoreno desno oko. To upravo Pale. sam, evo nisam te htio prekidati, naravno, kao i uvijek što te ne želim, ali ovo je jedna toliko dinamika ima i toliko kuteva. Kompletno je skoro zatvoreno ovo desno oko. Da, tu je lako moguće došlo do loma jagodične kosti. Čim vidim takvu oteklinu, odmah sumnjam tu upuknuće kosti. Da, imat će sada posla braća Blažičević. Da vidimo da li će to uspjeti sanirati. Naš Ilija, da vidimo hoće li ovo uspjeti sa čelikom, jer ne vidi ništa skoro na to oko. Da, gotovo praktički zatvoreno. Da, rasipala, to je ta desna strana, a to Bukvić gađa konstantno. To će biti problematično, no vidjet ćemo. Kako će to sad dalje izgledati? Da, vidimo Ilija ima problema. To se nije ništa smanjilo. Da. Sada neki malo jači udarac od Đorđeta. Prednji direkt ili recimo taj lijevi kroše i eto dodatnih problema za Turčina. Skorpion, njegov nadimak, da vidimo. Pitanje koliko sad vidi uopće. Dobro, Pala. Po izrazu lica meni se čini da ništa. Da. S te strane, da. Sad nekakav prednji high kick. Mora ga maskirati Bukvić, ali sigurno da digne gore s te strane. Teško bio je, upravo radi Rasim Pala ono što bi trebao napraviti, a to je rušiti Bukvića, jer u stojci sada nema smisla uopće. Da, najvjerojatnije zbog tog koka sad traži ofenzivno hrvanje Rasim Pala. Dobro jedno koljeno Bukvića. Lagano gađa s lijevom rukom. Sad je dobra prilika tu za Palu da propadne i prebaci to na double leg. Dosta usko stoji sad Bukvić tu. Evo Silas to vraća u centar. Vidimo sad Đorđe ima odličan lijevi kroše. A upravo ta strana je potpuno zatvorena Pali. I ovo lijevi kroše pogađa i dobro koljeno kratko pogađa Bukvić. Odlična kombinacija, odličan ulazak. Sad ćemo vidjeti. Lijepa brza kombinacija, da. Ali ga je ulovio Rasim Pala, da vidimo može li se odhrvati Đorđe. Maknuti sada sa sebe Rasima Palu i probati i dalje nastaviti sa stojkom. Sada ima veliku prednost. Cijela ta desna strana je vrlo problematična za Turčina. Dobar kratki lakat sada pogađa Pala. Razlika u klinču što uspije držati sad Pala Bukvića na ogradi je ta pozicija glave. Dobro pozicionira Turčin glavu u klinču. Bukvić je malo preuspravan. Ne uspijeva, niti baš ne pokušava zgurati tu glavu sa strane. Ali evo opet brejka. Publika nagradila pljeskom ovu odluku suca. Pala se i dalje se hrabro bori sa velikim hendikepom. To je veliki hendikep kada ne vidite na jedno oko. Pitanje je kako uopće formira sad sliku na drugo oko. Pošto mu je lijevo možda i došlo do loma kosti. Misliš da je? Odlično opet desni direkt u bradu. Krasno je sada iznenadio dok je išao dole, evo ga. Evo tog desnog swinga, Rasim Pale. Dobro pogađa desni swing, mora tu Đorđe ostati fokusiran defenzivno, ne smije se previše opustiti. Ima Đorđe bradu. Ima bradu još tamo kad ga je Andi Vrtačić nokautirao 22.8. na prvom Armagedonu, onim spinning back fistom. Od onda vrlo
čvrst. Đorđe Opet sve dobar bolji i lijep bolji, da. Bukića. Dobro Dobro je koljeno. Lijepo završava koljeno ove kombinacije Bukić. Rade to u Unitiju. Sada je promašio s tim koljenom Bukić za milimetar i uspije sad Rasim Pala dobiti Bukića. Za trenutak ga partirao odličan svip Bukića. Kako ga je fino Odličan svip. okrenuo, da. Iz butterflya ga je svipao Bukić, ali sada se nalazi u trokutu Bukić. Malo fali Rasim Palu tu da zakopče taj trokut. Malo, ali Da li opet ima ruka je dovoljno, vani. Desna ruka je vani, može ovo Đorđe lijeva je izdržati. unutra, pitanje je sad koliko ima fleksibilnost sad tu Rasim Pala da zakopče do kraja ovaj trokut. Čini mi se da sad zatvorio ovaj trokut do kraja Rasim Pala. Nije, izvadio se Bukić. Na trenutak je tu ostao u armoru, ali iščupao je sad ruku. Sada treba Bukić to kazati iz gornje pozicije. Pulska publika nagrađuje ovo izvlačenje Bukvića. Odličan ground and pound sad Bukvića desnicom. Sjajno, Bukić tu radi i prekid. Prekid, sudac je prekinuo ovaj meč. Evo i prvog prekida večeras. Odlično Bukić je obranio taj submission, završio gornji i odmah agresivni ground and pound po finish. Blizu je bilo da zatvori trokut Rasim Pala. Malo fleksibilnosti kukova je falilo i bio bi u dosta velikim problemima Bukić. Ali uspio je dobro reagirati i izvaditi tu ruku. I odmah nakon toga finiširati borbu. Poslušao je svoj kut. Je. Derali su se ekipa iz Unitija. Galamili, kažu ustani. Ne daj mu da zatvori taj trokut i na kraju je to uspio. Odhrvao se Bukvić, maknuo noge i uspio završiti ovaj meč. Nadamo se da nije došlo do loma. Da, ovo oko uopće ne izgleda dobro, ovo oko. Da. Po meni je sudac još mogao malo pustiti, ipak se slažeš? Mogao je, da. Bare malo još. Mogao je još malo ostaviti. Po našem ukusu sigurno. Da. Mislim da je bio faktor što je prekinuo dosta i to oko. To je dosta gadno izgleda. Da, nekad bi vidjeli možda i doktora da ga niti ne pusti u drugu rundu. Da. A mi smo evo završili prelimse. Da, mi smo uvodni dio. Brzo je nekako prošlo, a sada kreće crescendo. Da. Sada nas čekaju ozbiljni mečevi na main cardu. Na FNC-u, FNC platformi, pay-per-view za smiješnih 39 kuna, 9 kuna. 39 kuna, stvarno nije puno. Puno bi pomogli organizaciji, a iz druge strane ima se što za vidjeti. Da. Bosančić evo je Matija. Je veliki, ogroman je Matija, veliki kakve je. noge ima. Gledam, to ko balvane. Hoda s balvanima po oktogonu. Veliki čovjek, Matija Bosančić. For both of these men. And your referee, Franco Kleeman, stops the contest after 4 minutes and 38 seconds completed of the second round. Your winner by way of ground and pound, it's Đorđe Bukvić. And show your appreciation for our runner-up, Ahmed Rasim Pala. Rasim Pala je borio se kao lav, nije odustao. Pokazao je nešto ofenzive, pogodio ono 2 dobra swinga. Slažem se, da. U drugoj rundi. Uspio je srušiti Bukvića na kratak trenutak. Pružio je nešto ofenzivne jiu-jitsu s leđa. Đorđe, velike čestitke. Prvi prekid večeras, to je povratak na pobjednički niz u FNC-u. Kako je to izgledalo iznutra? Pa izgledalo je veoma mirno. Ovog puta nisam teo da se bijem. Nisam teo da gubim na gluposti kao obično. I slušao sam trenera malo više. I eto, to je to. Moram te pitati kako je bilo nastupiti u ovako povijesnom ambijentu. Pa evo, ovako pre 9 godina kad sam počeo da treniram u Unitiju, nije mi palo na pamet da ću raditi ikad meč, a kamoli da ću se boriti na ovakvom nekom mestu,
ovakvom ambijentu, pred ovakvom atmosferom, tako da fenomenalno. Zahvalio bih se mojim trenerima koji uvek veruju u mene, čak nekada više nego ja, mojoj porodici, to je to. Hvala PNC-u na pruženoj prilici i nadam se da ćemo i dalje sarađivati. Hvala Puli, ova atmosfera je stvarno... Dame i gospodo, Đorđe Bukvić! Evo uzeo je naklonost Bukvić sa svojim prvim